Urang kawitan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kersana ingkang raka pengatur waktu hormat mesin kuring mukarramun para alim ulama, para kiai wahabil khusus akang painten dicirikip sepuhna calon panganten pameget miwa sadaya pangja hormat mesin kuring, sepuhna calon pengantin istiwa kadang wargi hormat mesin kuring, wabil khusus kedua calon pengantin anu bahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langkung dipayun mangga urang sasarengan manjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina saat ayeuna urang sadaya tiasa hadir, tiasa bersilaturahim dina kayaan sehat wal afiat. Shalawat sareng curahkeun ka kanjeng Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka wargina, ka para sahabatna, teu kakantun ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa turut tumut kana ajaran mantenna. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah sakedap deui urang bade nyakseni pernikahan antos ingkang rai Akwil dan Fauzi kateh Nadia Wulandari. Alhamdulillah mas kawin parantos kasebat nyaeta ku artos Rp2.342.600 bertindak sebagai saksi kahiji kersana ingkang raka panginten Bapak Elon, saksi kadu resami ingkang raka di akan tahu kakak apunten. Hadirin rahimakumullah, supados teu teuing mangga sadaya lumangsung nyajab kabul urang maoskeun dua kalimah syahadat sareng istighfar taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sanes kanten kalepatan urang diapunten ku mantena, wabil khusus kadua calon panganten kersana Bapak Wali oge teu aya lepatna ka urang sadaya kana sejanyak seni kana ieu kanika. Mangga urang sasarengan sadayana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.
Neng Nadia sasalaman ke namanya sok dibukakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi titahkeun ka Wildan Fauzi Sukabdi kalayan ngangen mas kawin ku artos 2.242.200 rupiah dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, ngalap barokah sabda atan langsung dak kubur urang kupingkeun khutbah ka insyaallah berdugikeun kula. Ingkang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Amma ba'd. Wa qala ta'ala wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughniyahumullah wallahu wasi'un alim. Wa qala ta'ala tajawwadu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairun nisaa idza nadurta saluka wa idza amarta ata'atka. Wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bishawab. Jawiran dan bulan puncak rumah tangga di mana papaling keberkahan satu kali contoh Rasulullah SAW anjeunna di mana tos nikah keun kata Nabi tos nikah refleks keluar barokallahu laka. Itu begitu pentingnya barokah di rumah tangga. Periode diusahakan dan barokah mau datang tiba-tiba pasti kena diupayakan. Modal barokah teh tenang rumah tangga. Kumacara rumah tangga sing tenang. Leungikeun paceng kadang malah usahakeun sakuat tenaga kakurangan suami kakurangan istri popohokeun si pohok usahakeun si mulai kahadean suami kahadean istri insyaallah bakal tenang mau datang tiba-tiba modal nanti mawadah-wadah dan mayoritas bermawadah namun maka pilihan lagi ini tentang barogo dan kumacarana sing timbul kaya kata dumata ayeuna sote dan kemagis sabara 12 tahun mah ayeuna mah dan Punten, rada kasar hitut oke ayeuna mah kajen teh ilit jauh daripada hidup deket salaki deket pamajikan. Ayeuna mah sabaraha minggu 2 minggu
mungkin mati peduli ke siapa bulan minggu mah jebrot dah. Tapi itu memang la ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahi tawakkalna Allah la hawla wa la quwwata illa billah astagfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah uzawiduka lama amarallahu ta'ala bihi min imsakin ma'rufin atasrihim bisa. Mau ku bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Coba dulu ya, nanti kalau nanti sudah Bapak berikan saya dibayar tunai langsung ke Anda, saya terima nikah dan kawinnya Nadia Wulandari putri Bapak untuk saya. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai boleh, atau dengan mas kawin berupa uang Rp2.342.600 juga boleh. Mau yang panjang atau yang pendek? Yang pendek. Ya, coba dulu ya. Coba dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia Wulandari binti Ade Sutadi dengan mas kawin untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Siap? Mau latihan lagi? Begitu tunai langsung jawab, saya terima nikah dan kawinnya Nadia Wulandari putri Bapak boleh, atau dengan Bapak ada tadi. Tapi alangkah baiknya putri Bapak aja ya. Putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jadi bahasa Sunda dusunnya dusun, kecuali mewakilkan. Ini kan langsung. Siap? Langsung sekarang latihan lagi. Satu kali lagi di latihan. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia Wulandari putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Siap? Nah, coba lagi. Coba dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia Wulandari putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, gitu. Ya. Insya Allah begitu tunai langsungnya. Tunai saya terima. Silakan kepada Bapak saksi untuk mengatakan. Pada nurutan abdi langsung barang. Nurutan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Wildan Fauzi. Ananda Wildan Fauzi. Saya nikahkan. Saya jodohkan. Putri saya bernama Nadia Wulandari kepada Ananda untuk Ananda dengan mas kawin berupa uang Rp342.600 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia Wulandari putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Cukup tadi kan? Alhamdulillah. Amin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kang mari ngadeg-deg. Mangga kang ngadua di lajeng lotos atuh. Kang mangga ngadua. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ma'lumin wa syakirin alhamdulillah wa ni'mahu wa kafin mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa bi sultanik.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير اللهم علق بين wildan wa nadia kama alaqta baina adam wa hawa kama alaqta baina yusuf wa zaliha kama alaqta baina nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijah al-kubra Allahumma ijma' bainahuma fi syahadati wa raha warzuqhuma dzurriyyatan shalihatan qurrata a'yunin lahuma wa lil islam wa lin nasi ajma'in Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah